Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Kat ita, adtoy ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti agkotak, iso tinagitlog. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, unay day tan alalaki. Laklakayan ngam. Ay na, taltalak. Ay na. May. Ay na, Mare, drama lang dayta. Ay, Mamatpati kamot aya dita. Pinutputar dalaang dayta. Awan kinapudno na dayta. Ay na. Nailuyo saklang amin, Maray. Ay, aguri ka. Ah. Di ka nakuti. Ah? Ay, awanan. Nakitang di kutom. Ah. Awanan. Ay, kita man na imbaga. Ay. Jakmat ikatan dagiti kutom, nukutuan ka. Ay, sana. Basol mo, nakakutkuti ka mga amin. Ay, kasanumot ngamin. Jay lalaki iti drama. Ay na. Alan kutuan na ko. Ay. Karing, makitam day ta sumungan. Nilakay to, tumait. Apay aya day ta alakay. Hay, kagurgurak day ta alakay. Anya? Amom ka day, Maray. Tiyan niya, Maray. Ay, saanan? Ang mga no ipulong nakpay. Alan ay, ibagamon. Apay, managipulong ak aya. Saan? Sigin, ibagamon. Amom, adda babae akanayon ang mapandita balay na. Ay, nagpintas sika. Kan nakaububing. Kasta aya? Asinumot ngay day ta babae. Diyak nga rod amaw. Basta, katauban samot ni Anton. Agistorya ka man ako nako. Nalpasan. Sige, siyak matanti ko tuam. Oh, sigurado ka na ibus mo amin ako to. Sika nakasasaor ka. Sige na, tumakder ka. Siyak matanti ko tuam. O ala, sige nga rod. Ituloy mo matan ati istoryam. Wan, basta ko tuan nak anaimbag. Anton Barok, umainak man tulungan. Ibabata man na ito'y kayong awit ko. Umayan, Uncle! Sige. Hala, Uncle. Nagdagsan mo't daytoy awit mo. Apay nga minadinak inuray. Tapno nakuyog ka kumanga napan di bantay. Ay na, bayamon Barok. Nakaturog ka pa lang namin itay parbangon, iso nga di kan binangon. Uray kas jay, Uncle. Riniing naklata ko man, tapno ada kadwam. Kasanaw no dati napasamakin ka. Ay na, di ka agdanhag Barok. Kabaelak ti bagig. Uray, Uncle. Ibagam to kanyak numapan ka manen mangayo Alawon Barok. Sige nga rod, Uncle. Aginanakan. Tamangantan. Nakalutok itay pailaan. Mabit lang ta isaganak ti kanam Ay na, sige man nga rod Barok. Makapabannog ti agkayo. Sige, Uncle. Agidasara kon. Naimbaglaangan ta dati ka nakak. Isupay akatulungak dito'y balay. Anyangay kat baro abaak ti tao.
Masino mo't ngamin ti mangayat itikas kanyak nga awan ti nagadalan na. Aginan hakit din ta urayak man ni Anton. Sugay, mano da ito'y karnay? Nay-nayo na mo't Saan nabalit akanayo nakmat nga umay gumat gatang? Sige man langan, balasang ka. Thank you. Sino da ita balasang? Si Mang! Ay, karaing! Ay na! Umay ka dito'y, nay, nagadumot ng data pinalingkit. Ay, katuan kakaiso na adakal tinaala nila kay ko iti kontrata na. Kat, nay, oray si gamay. Ado tinagatang mo. Basit la data. Jay daduma, lakok apagpapintas. Aya, nagagot ka pa'y gayam nga aglako-lako. Ay nakat syempre kan pambaraklaeng mat atap no makapanawak ijay balay. Ay ngam, aguray ka. Apay aya, adamanin nasagap mo nga istorya. Nakitam ka di tay babae agim matang itay dita apwesto, dita bangir. Awan. Isungay jay ibagbagakkan ka akanayon amapan iti balay nila kay Tuto. Isugayam day jay. Ay na. Isumat lagayam napintas. Hay, una yun day jay alakay, nausum iti ubing. Wan nga rod Saan nga agbain? Ubing ti kayat na. Tay kunada nga raw. Tay lakay anwang. Agbirok itinaganos aruot. Ay kababain. Wan nga rod Tata, adto'y gayam dagiti papeles ti dagayo. Oh, pirmaan nyo laangan. Diyay tumay sa dokumento kat yag kunto numalpas ama si kaso ni Daddy. Ay na, agyaman nakbalasang ko. Talaga ama nagtulong ti amam. Ay na, sapay kumataag na nayon ti kinasaya at nakada kami amarigrigat laeng. Ni tatamat. Talaga anay taday ta adaga para kada kayo anabayagan na kamanero. Saan aya? Nga adda idiin panamnama day di sigud a mayor. Diyay nga tinintin na ganyo iti binulan. Ay wen, adda balasang ko. Hanggang ti amo mi akit awanan day jay. Saan, tata? Adda. Day ta ti may sa programa a may tultuloy. Aging nga agretiro ti may sa atao. Wen balasang ko. Isu lang ngamin ti amok at trabaho ide. Ta sa anak mo at anak kaadal. Kasta gayam, tata. Akat, nakaala kayo kadimot lang iti IDU. IDU iti senior citizen, ti kahit kasawan. Anyak ka di day tabalasang ka. Ilawlawag mo man kanyak. Ay, kastoy na day tata. O sige, danggan nyo na yung bag, ta ilawlawag ko. Anyamat tanday ti abalay. Awan pa'y kaduwak amang yornos mag. Ay, ibatik man langan dagitoy. Tamakamunton dagiti ang nako na agawid da. Ay, ay, unay matan. Nasagid ko pa'y ti kaldero. Natinag matan. Na. Bigat pa'y lang ang pukpuk kawan na kon ni Marisimang. Ay, adaman nga tanti kabarbaro nga ipadamag na. Ibatik pa'y dagitoy. Kita akman ni Marisimang. Oh, apay ay amare. Ay na! Ay, Nay! Sige na, ibaga mo. Ay, paunaganak pa ya. Ay, umumun gayam anya. Sige, umunag kan maray. Ala, agtugaw ka. Ay, namaray. Painuman nakpay man. Agpaala pa'y kanyak iti daw. Uno saan? Datay Diyos lang. Na. Tano din nakpainuman. Agawid ako. Jak ibagbagakan ka, tinasagap ko at chismes. Ay, saan na?
Jakpay nga rod na amuan. Mabidla nga rod Mangalak lang ang itidanom. Ay, nabang-aran ang pay. Ay, Ita, anya, ti ipadamag mo. ay, kwa. Ay na, amop. Nakita jay babae ang nakita ta ije palingki. Jay ngay kunam amap-mapan ije balay nila kay Tuto. Ay, kat. Kasta ka de. Anya pa'y? Ay na. Denggam ta istorya ag tinakita. Denggam maray. Dahito'y gayam tinakalanad iti dahito'y apapilis ni Uncle. Kaya't nasawan, nalawa gayam ti saksakupon dahito'y na itadkin kwa na. Basi ti intad ti anak ni Mayor Kanyak. Masapol nga dakadwami nga surveyor. Tapno may baga kini Uncle tinagbuddengan tinatintinnagan na adaga. Idi ka maniro pa'y lang. Agawadak man langan. Magnaak man nito'y ayan na nanasimang. Tas asidag apagnaan. Unmaray, talaga akas jay. Rinaisam da di ala kay Tuto iti ububing. Dadaman nagitingag chismis. Lumakayan abaro. Ang mga nukas jay tumot ni Anton, akaanakan na. Ay na. Ay, Anton! Umay ka pa dito'y. Nakita dak gaya man. Apay ka din na nakaring. Ay, Anton. Amom ka di talaga, jay mapmapan ababay iti balay na uncle mo? Wen, nana. Sige, panawan kayo ba Na. Oh, makita maray. Kan kanunungan na aramidin ni Uncle na. Kabaranggayan. Agtal na kayo Ta irogi tayon ti meeting tayo. Well, kapitan. Nagpayabag iti meeting. Tanabatag ti pagsasaritaan tayo. O muna, ket ti maipanggap iti panagronda dagiti tanod tayo. Taadan dagiti ganggannaet ngam umay. Tapno agsipot da kadagiti takawin da. Maikadwa kakalugaran. Ket dagiti dagdaga, ana ited kadagiti sigot akamaniraw ti munisipyo. Kaputada dagiti nagbalay kadagiti luti dagitoy. Timot maikatlaw, kakalugarak, may panggap mat iti sayang gusang, wenno pa nagchichismes. May panggap da itoy, iti anak ni Mayor, kan ti may sa kabaranggayan tayo. Kababain, naanos ken natal na akabsat, tinairaman iti daytoy a chismes, kakalugaran. Sana siya tinagchismis, kapitan. Ay, nakakaro asaan mo ta siya, kapitan? Nakarkaro mo't day tao mangibabay. Na. Masapol na maamuan tayo, kapitan. No asino day taan nang ichismis iti anak ti Mayor. Ay, babitlang! Agtal na kayaw! Nang runa kada kayaw, simang ken kareng, ala, ituloy ko manen, ti kudak. Tinasayaan, lepasen tayo pa'y dagiti imunan apariko. Sa tayo ito pagnunumuan, dagiti maununay. Awin gaya Uncle. Adan sa kano meeting ti barangay nubikat sa J Plaza. Kastaya barok. Wan Uncle. Anya kano ti pagmimitingan. Sigun itinabasak, kat maipanggap kadagiti nagbeddengan dagiti luti kanumat. Aya, osto, tapno agpatulongak. No kasano jay luti nga inted da kanyak. Wan Uncle. Gusto ta ko nam. Tauray siyak. Tsak maawatan jay papel nga inted jay anak ni Mayor. Ala, sige, mapantantuman. Da kayaw adwa, simang ken kareng. Amuyo ka day, ti ichis-chismis yaw. Nay, apay, kapitan. Mangibabain kayaw. Amuyo ka day, no asino jay ichis-chismis yaw ababay. Asinaw, kapitan. Ket no putot ni Mayor. Anya! Ay,
Agpaiso ka di, Kapitan? Agpaisaw! Heh, basod yun ay taoy. Agasa, isagsagmak yun, ti bagbagiyaw. Ay kunada nga raw, ti agkutak, isaw, tinagitlaog. Ay, saan, Kapitan? Saan kami ang nagtakaw iti itlog? Na, agpilusupo ka pailang. Hindi kayo makawaawat Kaya't naasawan, no asinaw ti sao asaw. Isaw, tagdabasol na. Naawatan niyaw. Kapitan? Ay, saan pa'y Kapitan? Ay, anya ayat ti kayat asawan ti imbagam. Naglawag. Ada kayo ti dakdakamaten ni Mayor anang chismis iti anak na. Ay, Kapitan. Di minto pa'y am-am mo da itang anak na. Inchis-chismis mi ayak at saan mag? Iso nga rodje ibagbagak ka na kayaw. Apaya saan kayo ang makauawat? Mita. Papayaban na kayo ni Mayor. Ang mga no idarum na kayaw. Ay, na. anong gayam ni Mayor Dayjay? Un nga rod. Ay, sus. Iso mo dyan magbagak ka na kayaw. Ngam di na mauawatan. Anak ni Mayor Dayjay, tultulungan na ni Manong Tuto. Si Kamet, si Mang, pinatakdiram ki din iti balay jay luti na. Oho. Kasano kumamat alutin na dayjay kat bakante mo't ide? Mala, bastag sagana kayaw. Umayan jay inhinyero ti munisipyaw. Kat papanawin na kayon ijay. Ay, saan na, Kapitan? Kaasi kami, mat. Nainaganan kinimang tuto day jadaga. Kaya't yu asawan, Kapitan? Kasjay kalawa ti dagan ni Mang Tuto? Wen, kareng. May sakamat at chismosa. Saan, Kapitan? Insuro naklaang ni si Mang. Oo, anya nga insuro. Si Kanto pa'y tinangibaga iti may panggap iti dayja babae. Hala, Huston! Sumardeng kayon. Urayan nyo lang nga pasukon na kayo ni Mayor. Kapo iti naramid nyo iti anak na. Ay, saan na, Kapitan? Ay, kasyan na kami kuma. Ay, tulungan da kami. Oo na, Kapitan. Pangaasiyo. Ay, kastala tibiyag Itarum da kayon. Kapo iti pa nagchis-chismis yaw. Tay kunada nga rode. Ti agkutat. Isaw, tinagitlaw. Gong kunayaw, kasla kayo ngamin manok akutak-akutak. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagkutak, iso tinagitlog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag. Insurat para iti radyo ni Carlo Lopez. Ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala tibiyag. Agyaman kami itingkay panagdingeg.